te viene tua. Nā whalero no whanga nei tai au. No taiti, me whaunga rea tua I runga whanau. Me wenga rea tua e whai vai tau vai teimi, o whanā tau teimi. E tau avina e tātou tīmu. Amen. Nasi na minute rea tātou tau manatu tina ia kusila. Wafai tātou maftanga matina. Wafai awa unanga nei tina. E misa tātou mafutai. Aero na sofua. A waina mai me fai. I marosi. O ia maua. Tātou te le whanua noa. Ona asiringa mara whiu atu pe malanga atu nei tina e whātasi no tai. Le toi fōi lava rona soifua I se tūranga le lei. Ona o le tino, e ase expire le tino. Le tino lava ia e rei whai o se me tu mau. Le tino whai le tua tauna whawea e le nganga a wāre walau e le atua āuma. Whapenare na manangatu le tenata whātasi le matai. Nos whiwhianga whoi rea, es whiwhianga I ati au mua. Whātasi atu tina I ona matai. Atu e whawhawina o na malosi, whawhawasia o na nganga, wā tuatua ma le leiro na seifua, I le langi mi leo le whawau te tai au nei. So I am very happy. I'm sad I miss her, but I'm very happy. That she is completely healed. That she is running the streets of gold. Los whiwhianga whai le whanau me a inga whanonoa. Ona pura lava tō whitinga ma te talo ma whamalolonga. Ia lau le tino lava ia I whai se me tū mauna. Ia lo whare no na tino. Re atua toa ni vaenga no na tino. Ia e whawhitai le tua nei tai au. Ia lau whātasi atu le lo matua masonari, e te mai a whata, e nisi lava lo na inga mo mua ia te. Amen. Amen. Hallelujah. That is the hope of the glory. Amen. Amen. Moe moe nai tu atu tunga mau tātou te le whanua no ai, e tātou te vi ie lia tua mo le whamoe moe, I le langi ma leo le whanua au. Tā rofa lava. Tai le lofa maranga le atua tai mero tō seifua. Seifua na whenga nuenga to tofi le atua. O e alo tū, o le tua sivi le o ngā nuenga. O e alo tau fiofia, ma whama popoa. Lo sia sila to toa I tūlanga uma ngā nuenga. Da le lava tua I maua vi e lava le atua lo lato seifua manue. Whawhira tu foi a inga fia tātou e kāresia. Ia mese lava se tasi e fōma ni nei tai au. A whai te fōma ni nei tāna te tui whai runga se I patipatia le kāresia lo suma ni nei tai au. Tui runga, a whai te fōma ni nei tai au. Ia, tau le fōfua nisi lau vaaya I lau tui runga. Ia whainga le sila le atua ia te oe ma lo suafa le tai au. Ata wari upo le atua. I want to talk to you this morning about a personal touch. Ore pai e Patino. Mareko lima luas formare lua. Tau te whai o saure tasi o e pure sunako. O iau no nengoa. Ona iloa o ia, ona whapauere o na vai, ui matua I oe mai fōi a te ia, na whapea mai. O le au tine I lava so a whire, ina e mariu atu, o le whae o au runga I a te ia, e marolo ai, o na ola ele o ia. O na mariu atu lea mai ia, o manmuri atu fōi a te ia le motu tangata tō tele. O la tō whita omi lava I a te ia, o le tasi o whine, Ia te e puna tōtu I tau sanga spuru mare lua. O whālongo I a Yesu. Nga wane leo I o matua. I te tonu lava le motu tangata. O pai ani no ofu.
Wao whapeo ia, a whatapai atu tau lava o na ofu, o na marolo ai lea, o whalolo ia ia Yesu, o na ruanele o na tua. Tau lava e moto tangata e pai ani o na ofu, ka wao whapeo ia, a whatapai atu o na ofu, o na marolo lea. O foi le fare le pure suna, o na silafia le e ia o le vevesi, le si whaupunga. Mai e tau whaitani, mai e tau whaiaue, tele. No lato ta pisa i le ia te ia. A o ia turia i lato ngu mawhafo. Na avele e ia le tamā le teine a tau mnotina. Mai e no mai ia, o mai ia. O lua tu foi le meo to le teine. Me tamu fole o ia le limo le teine. Fetala ia te ia, 𝚟𝚒𝚍𝚘. Una whamtalanga, le nei, funae. Mas foi atu ia te oe, ia tūlai. Una tūlai lo leo le teine, ua savari. Awa o se furu ma le lua lo na tausanga. Una se ia lea o na oma toa o whaile o tō tele, se whaupunga. Ma tātou tālo whiro e ngā iaro le tamare teine. Ma Yesu Kiriso. Wana tu iaro whai atu ia Yesu. Wana wa whine o maunga le mai i te 𝚘𝚜𝚜𝚅. So e tau na whae o au lunga ia te, maro roe o ia. O na olai lea o ia. O ia o tangata tamau ainga, he is a rich man. Iei tangata e mawhainaka ai e tangata tamau ainga. I o tangata matitiba, mo fia tau sanga o tamawhai i a mawase appointment whiwai ma tangata. Iei whai mea e maua tangata tamau ainga. Ilo me e maua e tangata mativa. Ma whangale na mawaga se me mativa yaro. Natele maua se apome ma Yesu. But because he was rich, e taruai na tamaua ainga yaro. Na mawhai ene na ina lapu awa ai Yesu. Au noa maswapoka na me inga o se apome. Mene o latu yaro whai atu ai sau. Roa whina tai latu noti sa. Come and heal her. Come and fix it. Ang laban me whawara i mai loto ia tātou mātua pe a mai me whanau. I whanau ko sau popole, sau da kua kuvale, le se wha moe, le se soani, le se ka ke kua ai. And she was at the point of death, o lata tēne tūlanga o oti. Tūrole i runga Yesu, o mai wa tūrunga Yesu o atu mai aro. Jesus ko ka kia o moralami mea pise Yesu e nākemi. Mane latu lamo i aro tūroa. Ai o lo Yesu ma yaro. Church. Ole me ma whaina tū mea Yesu le whai e ni liu mai e whawhilairo manaonga. Pea whai te latia te mai whātuatua. This is the only thing because si matua whai whātuatua e whia mai le tua. O tau whia mai le tua ia te oe. Rosa ai ia te ia. Amen. And if you want Jesus to just drop everything and to go with you, you got to go to him in faith. There's no other way. E se se wanga e whaina tuu mea Yesu le whai e o moe. E ki o au noa mai whātuatua. Hallelujah. And you know, for Jesus to go to Jairus' house, for the abu Yesu le whale o yaro, that is a big deal. Oka se te leo le ngā whamungianga. Amen. But asa tapenanga pe a whai e latu Yesu lo whale le tae au nei. What kind of preparations would you make if Jesus was to come to your house this morning? Amaka whapaka penga lo whare tae au nei, o na lera lo atu Yesu. Ore mea ea sa te tauno ta penga lo whare yaso uma wa oe keriso, o keriso lo nofu tonu atu oe. Oe mo ya keriso ya te oe, numinga, Yesu keriso mo ya lo whare yaso uma. Amen. E ne whai mai teime nga, o aso ma tenge ta pena lo whare, ta pena lo whare mo vainga, aso uma sea, because Jesus is in your house every day. He is with you. Hallelujah. E se lera e latu Yesu, o atu mo yaro, e saulo mas whige nei, e whige puna toto. This lady here, o le whige lea, o lana tue te ma whainga lava lea, wa siringa fo mai, o umana tupenari fo mai, o whare mai. This is her last attempt. O lana tue te ma whainga lava lea, wa se sairinga,
o se fofo i le o lai le fofine lea. Iei nei vaenga e tutu sai le fofine lea ma le teine. O le teine e se furulua tausanga no matua. O le fofine o se furulua tausanga no fo mare mai lea. O le fofine e le eise appointment. O le a fofine o le teine e iei la appointment. O la ua uma tōrua ua maonga le mai o le eise fofo wa o le mai ala tōrua lea i le tūlanga woti. Amen. O le ea mase se senga ma le oti. Kai ngai o lai ola mai pia a woti. Amen. O le mele tutu sai le mai a fofine ma le teine. E le ngate lea, both of them cannot do normal things. O la o uma tōrua, e le mawhaina o la o i tūlanga e masari ai. E le mawhaina aru le fofine lea i la vai e le mea lo tautu vai e fofine whātasi ma fofine. E le aru le fofine le la vai tawhi me lo whaeka ngā mea hisi fofine e ma futa atu i a hisi fofine. Why? Because o le angasala, me o le mai, o le angasala foi, it disconnects you from society. O le tūlanga o le mai whapea, o le angasala foi, na te wawai se ina lo tangata mai le society. Ai se singa I tangata I whare mai. The people in the hospital, they are in their own world. E se lawa le lalo langi tangata lo whare mai. Ai se a, nanga o winga o le mai, o le angasala. Na te wawai se ina lo tangata mai le society. Na te wawai se ina no tangata ni tūnanga, you can't do normal things. E le mwhane whaio me masani ai. So pule ala mea lo tupu I le fofine lea, I le teine lea, ua avea le mai, ua mea, ua taofi o ia ma le latu I mea o lo iai tangata. And see, that's what sin does. Aole whainga mai I le tangata. E o whaisanga sawe tangata. E te vai e no whatuatasi na vai e sawe me tu moi tangata. Amen. Awai tangata e mai, o tangata e ola langa sala, e kami mai o. O whea ma whea, e le sawe me tu moi tangata. That's what sickness does. That's what sin does. Amen. Hallelujah. And see, o le nalolangi na waia, we o le satangi, he wants to shut you off from the world. E mana tapu nia lo tangata mai le nalolangi. Mga satangi ka hofi oe, awa ke sawe me tupu kangata, awa ke sawe me lo yenu mafkanga, awa kele lo le sawe me fai, kele lo le sawe loku, kele lo le sawe mafkanga, o le ke lema le mamoa ya satangi, e fasio ki mo I lo moe. To really kill you. Ano se mea e mawhai e le tama o le teine lea, o le tamaya I ara se mea kasi e sa rula, o le pule sunaka, kangata e whaifa po munga kangata. Ano se mea mawhai e ara o na whaatonu pe karoai, o le whamarolonga mono na whinge, se manuna te whaia. But e le mawhai si, o le are kere I whio kupe I aro, e le mawhai e tupe I aro, o le whamarololo na whinge. Amen. E whapena o mau, I ei mea o rinolanga, e le ato to ai taua. Amen. Pula se vaenga o kile lei ai, pula se vaenga kile lei ai. E iai nga vaenga o no ia taua, we need help in. Amen. E mra mia me taua so swami. Hallelujah. But see, people, I ngā mai, I ngā ora na sala, ai siri aku neske ngā kere oki. I lora whakolaro no to whape atu neske ngata. Can you help me? E whaia so slangi mai atea. Both of them. Na ua o mai le whana pa i sesi, le whana tango i sesi. Ma tuatu la whono tangata I utaia, I osi tauranga, e whana ka e whaasana tango se osi tauranga se tangata mai, mo se tangata oti.
Right. Amen. So for finger they have been declared, she has been declared untouchable. But out for finger there, sang a pie session for finger there. When to la fono ya 𝚘𝚙𝚢𝚅. He can't touch the lady. They don't a pie for finger for a toto. And they don't find a pie issue in the table. He was a priest. Nobody can touch this woman. But this woman, but this woman decided, I feel the finger there. Well, I have fire. I will do it. Amen. I will do it, whatever it takes. Hallelujah. Okay, they can fuck out for them. Okay, my eyes are shining on the ground. Okay, my push my selfie. No, I just want to touch him. Okay, no, we're fighting. It ain't party love ya Jesus. Glory. Okay, no, hallelujah. Eke fili peke lofu ai ngā me oki ai le mai ngā, ma le msala ngā, ma le lopu ngā, peke whape ifo whinge rea, whape ifo por whamalosi. O le alaba le me mga mia ka kago whaia, i ke o wese ma le tūlanga rea, o le alaba me ka kago whaia, i ke o wese ai, ma le mai lea, wese ma le whaika rea, whatever it takes. Amen. O le alaba le me mga mia te tau o whaia, ele o manui ai, ele o wola ai. Aleluia. O loto ai, pe o kolo no mangaba, pe o kokuri, whatever it takes. Hallelujah. Praise God. Na fesina de Jesus Cristo, Maria e Tala. And then Jesus asked, who touched me? Na fesina de Jesus Cristo, ai pai mai kia. Oi olo mga ko ke sau I fa malolo ko Yesu Kristo o mo rio Yesu a ke ari no ai ngai nei no ka naka mo rio le tu no ora. Amen. What do you think? You think you're just going to come and be blessed and people don't see the glory of God in your life? Mo rio le tu no ora. If I uga le tu ya ko. Hallelujah. Ele fa no lino mo rio le tu ai no ka naka. Hallelujah. O ka se mauiro le ainga na le na mo le ainga o koingo loku o foi fiau loku o que a como le carecia o que na que no le tua. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Ei Lord talata ele mo fai esa I fa mo ia pletre que a mo mo se Lord talata le tua e lo langa. Amen. Hallelujah. Amen. Say I'm coming out. I'm coming out. Amen. The watch of the ear, the wafine. Ine aluia we mano no e lo fatu tua. Hallelujah. E non le mena fai Yesu e mamui ai. O le mena fai e oe e mamui ai. Amen. You see, church, no kero kahaka le whakari, se fai e tua mo se mea. But God is waiting on you to do something first. O que whakari whai le tuse mea mo moe kai, e ke whiu e whakari. Amen. God is waiting for you to move first. Amen. Hallelujah. Amen. E la mea la whai Yesu ma lo lo finge la. O le mea ma whai te finge lea, o all life finge lea. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. If this is a word for you, you got to move. Thank you, Lord. Amen. And then move le tua. And move boy. But move le tua fa ferai no manonga.
Hallelujah. And ese mea tupu mua. E wa ngawe kolo ese mai lalo tu langa ngai ke iai. Until you crawl from under there, God can do anything for you. Amen. So that my mic. Get the team, please. Praise the Lord. Hallelujah. On the table. Amen. Our story is about this little girl. I say, "Oh, fai aqui o ne esse aí na rua. Ora for finger now, eu vou fazer a papo para isso. Ora quem? Ele vai fazer a papo para isso." See, there comes a time in your life, your life, things happen in this life, and there comes a time in your life to where you stop reaching out. That's why it's called a personal touch. My father and tell when I went to 𝚘𝚘𝚏𝗏 or the Patino. Amen. Mama said, "Be fai sunako, be fai fai." Ele Patino and Patino. Right. Amen. It wouldn't be a personal touch. That's why it's called a personal touch. Hallelujah. I would have fired for some way they buy Patino. I fight Paul lover can experience it to or local. But by the moment you don't have a personal relationship with Jesus Christ. Amen. If that's the only time you experience the goodness of God, the anointing of God, the glory of God, is when you come to church. You don't have a personal experience with God. Yes. Amen. It's a personal touch, church. But the Bible king will buy you no Friday, they buy you. Amen. Hallelujah. I find out how he can among my fire that to it. You know, yes, I'm not going to have to Toailoa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. She can't reach him. That's why Jesus has to come to the house. If I'm going to have a salva Yesu in front of the king. Hallelujah. Praise God. Let me show you on a waffle by the way. Although Yesu, Jesus is here. Amen. The anointing to heal you is here. If I look at my lawyer, Yesu, if I but you can't touch him. And then we'll find out to Amen. Amen. But the anointing is here to bless you and to heal you. Because without our free time, whatever you're going through right now, there's cause you to stop reaching out. That's why you're sick this morning. The anointing is here. Jesus is here to touch you, to heal you, and deliver you. But because when I'm able to be at your next time, when I wait out, oh my Lord, I don't see what the family are about. Hallelujah. Unless you cannot tell the family about who they are falling out. Amen. Bello, fast falling out. They shouted up where they mommy. Hallelujah. They rather give up the city as they got to give up than to humble themselves. God, keep on the same if I can't then they wait. Or for go for them for that thing to kill you. That you can't bear now. Amen. So Yesu fara kengera kuri mo ka pe fa fo mo. Ya ni na ka ma mi ka ma kuri ese ma ya oi. There's people you need to chase away from you. Amen. You got to get a lady away, Hallelujah. There are people you need to chase away. Amen. Ole si ka ka. Ole ya mo ki se fi ba fu ka
Asa, nagolo kangata fo ya ke. We said that's okay. Nago sa Yesu e pai pa king ma kula ya ke. Hallelujah. You know what wel for forgive. Jesus could have said some with our pain for Yesu. Era vamos a ser. Uma coisa essa pai dos corações que cada vai buscar ótimo. Jesus could have said, era vamos a ser, it's the same figure now. Quando eu fico não foi só de curar, porque já são, porque não são, não há pai já. Jesus in the wrong. Ou eu só de curar fogo. Amen. I already came in. I already came in. Jesus touches the girl. Amen. The sound pai não se calma que não tá mais por lá não. Vai para isso, fica só pai isso. I already came in. Pai Yesu, we came in there. Jesus breaks the law. Amen. Amen. Só Yesu pula fasa. Se ele apia Yesu, oi, não pula fogo. Se ele apia Yesu, não canaca, não pula fogo. Hallelujah. Broke the law. Amen. Whatever find a sound to follow, come. Whatever find a sound to show me no one only up. And so I said, oh, what it comes to pula fogo. Amen. Pula fogo, ma, pula fogo, pula fogo, sao, ma caia, pula fogo, pula fogo, pula fogo, la pula. Você já não conhece nada de causa pula fogo, I don't care. Porque causa pula fogo, oferece já aquilo. Só de pula fogo me olha, de causa pula fogo é óbvio. Oferece já. Amen. Ele fez isso. De causa pula fogo, óbvio que ele, pessoa de pula fogo, I don't care. Jesus had to make that decision. Hallelujah. Because the law says about platform, okay, pai, okay, fala, okay, fala, okay, fala, okay. That's the law. Amen. But Jesus says, I'd rather that she live than to keep the law. Amen. Hallelujah. Amen. You know, church, I was a man, don't say that too much, don't say that too much. É que ele vai formar em Caia, vai pedir com o canal, né? Amém. Quando a fórmula vai, é que a faça a carro chão de carro, sabe? Amém. O carro é sacar o carro sacar, o carro é sacar o carro de chão, o carro é sacar o carro. That's the law. Por a fórmula, o que carro? A só de Jesus por a faixa, se dá poeira por a fórmula. Amém. E olha não consigo por a fórmula. Hallelujah. Amen. God saw the sin on that tua. You know, God go for the komunga, and He saw what we needed. We needed a Savior. Amen. God saw our imperfections. Lá com o baco kanaka, para com o baco kanaka. Assim não for that tua. E nem mamia kako faula. Amen. Hallelujah. Jesus is everything that she is not. He is up, she is down. He is right, she is wrong. He is clean, she is filthy. He is living, she is dead. Jesus is everything that she is not. Jesus is everything. Hallelujah. Whatever someone can find, como muita não can find, por isso eu falo por ele só sabari e tayar nem. Por sabari tayar que não tem o nada não tem o find. Amém. Por sabari tayar que não tem o sabari busu. Hallelujah. Por isso falo por sabari tayar nem. That's for you who is stuck this morning. That's the gospel message for you this morning. Hallelujah. Whenever they got here, but they get out. Got here in mind, but they get out.
Weka kia mea faina lo lava whawhitauri. Nei sesi koe mafuka ya koe. You are behind in your schedule. You should have gone further, you should have done more. But you can't wait because you can't get up. Amen. But go on behind you, Father. Like I'm get up and make a fire. Like I'm about to go away. I never fight ya. We're getting it up. We never fight a coup in the Hallelujah. Close your eyes. Lord, let the Lord speak to you. Glory to God. We're going to follow up the Lord to the church down there.
pai mo the first touch with me. Asiana when it's not trying pai lo the thing. You see, church, she has her whole life ahead of her. She has potential, she has possibilities, she has a future, she has a dream that hasn't been fulfilled. And as long as you're breathing this morning, you never know you never know more from time. You never know more from it's about a future. Possibilities. Hallelujah. I don't know how I don't give a fire. I don't let him fight, but come on, for taking it out. Come on, for taking it out. They come over, make you the Gamura for Fulana. I said, I will find a pie, but I find a cool. And everybody down the king is up there, walk your king is up there, Nakauma, and they go voice in the day, and they go Kulai, and they go Mangia, and they go Mafaya Severa, and my Wanapu is still a camel and little Kenya, or Faya Kenya, Kulai, July. Hallelujah. Okay, but I may walk in on Friday. Okay, but I may walk in on Friday. Yeah, July. Utula na umma na mfanye wote bila yola. Ufala fulana umma wote bila yola. Wiki ni fanya ruina bila yola. Bila wiki uboreka Mungu inaona kukeni bila yola. Hallelujah. I speak to every dead thing that's in this building this morning. Hallelujah. Hallelujah. I call on you this morning, okay, but I'm in church today. I will never point out to you, sweet church today. To you, Shaluma.
te ao ona. Mawhama ngaro ia te lato. Wala o lato se mawhare tono. O te tū le wā mo lato le nei tai ao. Le suafu Yesu. Mama ngaro lato se mawhare. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles.
You can take a boat ride on the Sea of Galilee. See the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia talofa atu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Male se lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎 Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loa no le leile tatou te malanga tu ai ia 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe fa mlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia fuanga fa so tai pulenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo fa pena o la tala no matus pa ia o tausanga umalava e loi malanga lo failoa mai e le au la tau o le fa pena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is 𝚗𝗔𝗜𝗏𝗏𝗡𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talofa lava wa paanga kato Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚒𝚘 ia e se tau so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ia Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga
ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV tau sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o e te soli fo i au le tua sa fe malanga i lu ia ke te to ne mo e finis fa mo yang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 and Shalom. My name is 𝚟𝚒𝚍𝚎 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 malu Samoa ia o lo'u ingoa o Ioelu maninoa i le tausaga e lua afe sefuluvalu ia o le tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atua i Isaraelu ia o se fa'atupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese foi faitau le afioga le atua ia ese foi va'aiga ina ua alu ma va'ai matulau ele ia tele lava ni luitau na o'o mai ia ai pei lava o le na o va'ai ai le vaitafe o Ioletana ia o le vai lea sa baptisoina ai Iesu ia o lea sa fa'atino ai la matou baptisoga to tele i matou 50 fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi fa whengaiga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu.
I lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le I tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, I le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.